لباجارن ترکیه و باکور دشش 7 جوتمه 2014 ده جبو پروتستو کرن هلوست حکومت و ایرشن داعش یعنی سر باجار کوبانی ولاتیان خواه پیشاندان لدار خسته بون و دو خواه پیشاندان آنده بویر در کت بون و بگشتی سو 7 کسان جان خواه دست دابون. پشتی 6 سال و 3 ماهان آنگو ده 7/4/2021 ده درباره بویران ده دوزنامه که کو ج 3503 روپلان پکته هات آماده کرن. ده دوزنامه ده هفسروک بری هدف صلاح الدین دمیرتاش دناو ده 106 کس تن دارزاندن. پارزر دمیرتاش محمد امین اختار گوت دمیرتاش بری و بریا رخستنه و بانگشیا رخستنه مخالفیا قانونا بنگهین و هاندانا تاوانان تی سوجدار کرن. Tabii ki HDP ser hesaba koy Twitter'e banklıgar kiriye gote der ki kolana o protesto. Böyle partinin gerekse kese ki bre HDP ne luan haya 2016 çikesi perseküman nak ifade verin 2016 piş 2016 2017 2018 ifade atın sen ne Demek Demirtaş'ta 2016 vakti kuata girtine dö demek vele persin go ki ve tahrik kiriye kesam. Jüri dozati bekler. دمیرتاش دچار مجدار 2016 ده هات گرتن و پشتی کو تو انجام جه حقوقا نافخوایی نهات بدست خستن دمیرتاش ده 20 ثبات 2017 ده سری لدادگاه مافه مروانی اروپای ده. دادگاه اروپا ده 20 مجدار 2018 ده بریار دا کو دمیرتاش جبر صدمین سیاسی هاتی زندانی کرن و دوی دملدست وره آزاد کرن. سرحکومت ترکیه رجب طیب اردوغان روزا پشتی بریار دادگاه گوت بریار دادگاه مافه مروان مگره ناده ام جی دگا وکل همبری وی باویجن و وی کاری بقدینن. پارزر دمیرتاش محمد امین اختار آماجه دکه کو ترکیه پیمان مافه مروان یا اروپای بن پیدکه. Aynı veya diyecek ki der hakkı Demirtaş'ta bir yere kavadı diyecek ki diyecek ki bank rast diyecek ki bank ki bir abi ser Twitter'e hesabı Twitter atıyor ki diyecek daha fazla parti ki ya şahsiyeti ki جبو گل کو مافه کی دموکراتی بکارانی وی به بانک ارمانج بانگه کو بکارانی نه مافه کی دموکراتیک به تجوید کاری که سوشتر بکی پروتستو مافه کی دموکراتیکه یعنی گل گوادر که سر کولانا erişin daişe erişe hovane gava protesto bu ve mafe ki demokratike jberve ki hiç kesi bu ve nay suçlar. صلاح الدین دمیرتاش برای پارزرین خواه کردستان 24 دناو ده جدازگهن چاپمنی را نامه کو پرتوک اکری کر گوته ده بحثا توانباریان و راستیا بویران دکه. پارزرین دمیرتاش خال بخال برصفه همو ادعایان ددن و به بلگهیان ادعایان پوش دکن. دمیرتاش دنامه خود دبیجه او ده به حوالین خواره و که هر جاران دیسا بحثا راستیان بکه. Armat ne ve gotu ve dozi bilmeşini. Hatta yiro kese godve de jina destane Yasin börü o çen havali bizedi veya çikes kese govan kuştiye kujerevan da hakikaten kujerevan hatta yiro lepartin ki çene bir o daven hati bekir. Yani hafsaldır bas bir serda hatta yiro devlet ve vazife xub cinani. Le yiro demek un buna sebebi kuşlavan kesa. پارزر صلاح الدین دمیرتاش محمد امین اختار دبیجه مبستا و دوزه نه زلال کرنا بویرم کوبانیه صدمین و کرنا دوزه و هاتی نظمین. Mebes vihaviye yek demek ki bana demek ki siyasete kurda. Sekana kurda di siyaseti da jibu bekaya devleti Türk veya tehlike kitimle. Jali ki da hem siyasetmedari Kürt tuhaze tasfiye bike. Lebeli gava ko tasfiye bike tuhaze ama çok bakine. Vihavi yani vihavi suçlar ki bece ucu kuştune ucu cinayete yazma suçlardık. Ucu diziye yazma suçlardık. Yani bitişte yaphadı bece. Tişe o nebiye. Tişe o bingah certine bevana ser raya geçti hem duhaze an be itibar böyle hem duhaze jali ki siyasete o tasfiye bike. هفسروک برای HDP و سیاستمدار کرد صلاح الدین دمیرتاش ده 4 مجدار 2016 ده لدیاربکر هات گرتن و لادیر نیاکو 1600 کیلومتر ج دیاربکر دوره هات زندانی کرن. تفی بریار دادگاه مافه مروانی اروپایی 4 سال و نیوه کو دمیرتاش ده زندان ده. دمیرتاش و پارزر می دبیجن افدوز نه حقوقیه لی او سیاسیه و دولت دخوازه کسیم کو داخوازه مافه کردان دکن جزا بکه. حسن کسان کردستان 24 دیاربکر